anti se munim na Agradaa ntwa ne 10 ne 15 years no Ghana wa me ne dwoma ama beba be wu mi donyame criminal no yentime nche no na ne nyame adom ya che na e wo se eba sa ebe ma obi odi boni bia ne yema hyehye no agya boni di anti da bia nipa kum koso o manum ne yewie nipa ne ebu nipa faso no e na emo fa na hwa America tenten to Ghana FBI for babachi criminal e de no ko eko face charges yawo obaje di se mene wo kasei ye maame ya de nyina Nana Agradaa watwa 24 hours ewo jail yawo hey Ghana asemo medofo Ghana asemo asa agragro Nana Agradaa asemo yo asa agragro. But on a more serious note, no, ya kana shim. Nya agrono mudio, ya kana shim. Now, ya ka more freedom ewo Ghana ho a onka ho, ya kana shim. Sa ne kroni tie. Udi dwuma bi na ya kanfu udi afra. You're very careful because the krona da ho no, and now okwa Ghana. Asamun to wa obeka se Ghana bibia ntimi yawo. From the time we pronouncing a sentence no ABC ne come here and say on the high street and I say on the socials there emu achemienu ebi mo kire odo ebi mo nso ebose enipa no bebre aba abonten se enka ebeya se bi ye papa mahama mpo empaden no na one sentence na doors because of your bad time. Ebi mo so afe no mo kire enioma eja se bi ye maame anase Nana Agradaa e di ye wo mo during sika gari time. But for some of the stories no tekra na yam hyehyew. And the question is sansem we nyina medofo na wo ma me kan kire yen. Afe a de besi anya asia wie no afe na mo chese wo ho a onte ase. Enipa bebra kasa. Enipa bebre esu enipa bebre so mo bompa ya ma no sasa bi ye maame ensa mra back nemom enipa mienu a ekame ye se Ghana for etwen o manu masempa eye Kevin Eko Taylor one Twene Jonas me kan crachere one whether we like it or not omo mienu omo control the space omo ma space no so ye den eye de enunti come here and say obia atamuchuku etwen time omo be drop you mo content na me no ka say the Twene Jonas edi nanu masem aba concerning ye maame Agradaa sentence no na me dofo yawo nemom se wo akwantuo mu wo abrochire na wo send sika akọ Ghana maame nkan for lemfi money transfer emao on say your dollar rate ni euros ni pounds say asay nemom say wo ye transfer na o pedie ni exchange rate e was ro pa kese dia amedofo lemfi eni ji se me wo ni say o your first transaction na o use the promo code and I say referral code Bonah medofo o America and Canada now send you first $100 and I say first $100 Canadian dollars medofo amount $20 cashback. Ana do no more Europe no Germany, Italy, France, and in important money no. Your first transaction here €50 amount €15 cashback. Ana do no more UK so your first £50 amount £10 cashback. Ana say wo America na opese wo ship on yoma e de come busuan for Ghana na wa mu no udi dwuma bi na mo opese ode nyoma ni free America e ko Ghana. And it is some of them Box Oak Logistics. Omu a door-to-door shipping company. Ufru makachom say and I'm TheBonahShow so and our tea omunka. Omecha 10% discount. Ana ufri akwantum so na uko Ghana. Na obepe bebi ada ewu kumasia. Idino bakupe. Pikash Properties. Pikash so ufru makachom say and I'm TheBonahShow so na tea omunka. Omoso omecha 10% discount. Agradaa. Finally. Ghana mpeni for krama Jimmy. Court of one in Amoyan Kwasiafo.
mache dodo ka we some man 150 years mache dodo Agradaa yet Ghana na suotuom odupu nkofo anopa awia anwumre na moa magimi ntima man ai lances amode abie TV and ozanko for the Ghana for so the quick money no mo po magimi nti easy money and Agradaa that the nipa odupu nipa left and right up and down won and ehọ na yenom yebeka so ye kronfo saa na wotro ye na afi wodi aba asori ehọ de akufo ado abanye akronfo ntimo ntimi anche no won na anu ya osi o wodi adane asori na odupu nkofo ma memie na pampam na mo mie ma mre se wi na nhye mekase a okay amze my so AC ni chele many area. Of course I'm enjoying being rich. Madam beyond that high quality performance gan. O sa Agradaa me pe Jimmy o me mense kronfo Ghana mpanifo mumma mmra ni nya adwuma na mmra ye adwuma ekuru no ahoto bebam ekuru no be peaceful ekuru no be good o sa Agradaa amkochi na obi e damase Ghana kotufo agimifo o se mu sentence Agradaa obi e damase se ni ye pese mo ye adwuma no se ni ye pese mo ye no won ena Ghana judicial system ma ya de ba mo se agimi mama de na che too much Agradaa na was some channel long time ago nti Agradaa kwase aba won ye tumofo amuntie Ghana fo agimi anche se da bia bewia omo na emra no sometimes aban bi wo ho a oba ubetimi etuatua bribe to police fo nyina o na ofe wo yesika gare obi koka no makobono no makokunu no mko free because emra nya adwuma o man no. But sometimes no case bi wa e be report am judge bi a ono no onye corrupt obi a ekronfo anche se bibini bi a na ekronfo ti dia mecho ni yo judges fo ni na ya akronfo no mugu a e bi a case bi om de be kono na anko kan judge a o ekronfo nsa na akoka judge a o de mra na be ye adwuma won na akoka judge a o de mra na be ye adwuma enti Agradaa mama mra ye adwuma no monkofa na mo anka ho na afa ni ehu se Ghana mpanifo ne Ghana judges no monye corrupt because Agradaa dem a e wo se na mo dem they are the same level of crime. Ti dia me choni yo the same level of crime na afa mu de won ama asofofo no omo the same job no mo ye na jese kwa Agradaa de ne ye konfo this year judge for Agradaa yi obi e da judge for na se die ntia because ma ye adwuma ni ye by coina or the bia to say o mo Brian no mo Agradaa no abetena social media be dwa nanu mu saa no msan ye yanka Ghana fo ba be di o matem but no ma ye adwuma ni ye mama obi ahu se mra ye mra wo ho na mra na ye betima use no enye no obi e da Agradaa ay judge for na si amen ka sam fa Agradaa no Agradaa wanim ko sa na dwubuja wa hu la show ene Abrantie na akofa anu no onu na ebe diska no mate se Agradaa busuamfo aye fast abafio so mbagigi bibia bepam Abrantie na fio Abrantie Ghana mranya adwumanti amra abrochira nka bibia aye odi Ghana na mranya adwumanti na ombetimi abepam wo but still na opa sisa Agradaa case ni nyina kosie e wo wadanfo bifie emra bia ni wa chese oyire eda prison na busuamfo timbeje wo ka anombeje obi bifiri Ghana na mranya adwumantia anti meka kire o meka no kra kire me kra me ne wanka makwa kotua sika ama machumanfo odi abusiani bi obeba fie obi an ma me aboro no because all life is a risk Agradaa is coming na udi nachi na abusiani bi ani nachi Agradaa ekọ na obi bo ni tuo no wu yanka tuo na aboba ne bi betimi account anti time na woni Agradaa ni nyina is coming no na abusiani bi ani akire mugina so dan ma mo tiantia ma mo zankofo aso dan mo na abusiani bi obenkuma na nifa antime na okura aka mefa gudo matwomaifo abusiani bi aba na atutu ne sen oba wutumienu asen a mo maka no mo mabio omo mfa nko court se mra bi owi ase akire se ukunu adenti na mode magimi se bema waje ase eni obate na bema ne bibi tuna dia bibia ya oba japade ba se oba bibi tuna dia se oba na busuamfo beji se ankwase amra we pa bi wo he me bibi ni di wajimia asema kura ni ha ba kwana to let watuloto no wadia
it's not easy to have luck in life. And the guy is lucky. And no bet me I watch out no per you mere on how be because Agradaa I as this kind of guamano. And this is a lucky a boy and a lucky a shine. I so watch over something 50 where dear broaches Agradaa broacho. And they obey me for 18, 17, 19, 20 in Akufi. Obe Horoni system no most more by permanent if you imagine me on. Auntie Abranti and men you lose. Abusiani be anywhere. Oh, sign people no. Yes, I do know now. What I say, oh, now I sign. O people say marriage certificate. Me any Agradaa crown for bar. Entiana say Nyamia ya wadom. Na say Agradaa or the prisoner. Pamabusiafo no. Na fe no. Disikana ma onye femo. But Mr. Weekend be a kwana kwasira Agradaa na common iska kakra na tonu ya fresh komano. What you say? Na treat your Agradaa nice. Na abusianfo no kra beji omo odiska no mo uye lose no beji bibia mo kwa kwose no mo mfi Agradaa no mpo. Enti kwa akohwe Agradaa no. Opia na fe no wa forget your girlfriends ni nyina. Se wanya baby mama kra obeje o sa azeni oti ase. Oti game na because Agradaa ono Bible chebe di holidays no ni obi a obako ha okwa say no ni obi atwene nam no obi aso wombi ona meche no eti prison kura okoi prison for yi befa wo ona meche no nti sa na bibi ni life no no entina no afela makafu abetena wa usu ana ne we mahin no wanya kunu nyamia ye wadom nya bema obone homoden oskame we fraud nya sika amount $300,000 sika no unya bi wo wiase bioda medical ye adwuma to fie di watrem to car ma dem wosi wagimi nti wa kofetiro twem se be ma foforo mefa nkodi ti afe na wonam se ahye me ka kire wo se etwe no mbeba be fa akodi no madampo saa because wo kunu ni nti no mbeda da wo se omo no ebetimi ahwe wachen wo kunu no be ma ba be pe wakodi wa se odada wo obetimi aka kire wo se obeto plane ama ochina obetimi aka kire wo se ono akura timi dane rocket to fa wiem because obepe opieto awro orowia wona be hunyansa ti wo kunu a hunya se wodi chimi ekoda wo se wukura na mfomfa nkodi no awale yengu ene won se wonam se boys ne ba mu ntue nti kom de hunya hu hwe nti se mate se ai Captain Smart abetena wo se agra jomama pesoko beli Agradaa Captain Smart se mo ma jomama ku beli Agradaa mo send message se mu nyina stomach politicians tiye amateur Captain Smart wanim se bidie wanim tum se bidie won stomach politician I stomach journalist akufo adu time no bibedi ntrum wo freedom and justice ho anka de da wo beye wo TV3 on TV3 fo agime fo akufo adu time ani akofa di levy abanka de da mo beye no nkwasiafo akufo adu di levy by mama ya na mu ye dede sa adwomama di levy aba eno de silence enkwasiafo munyamwa. What is the difference between D and E? Ni nyina ya adekro. Every levy is levy. Jomama de enkwa de dangerous saying ayi levy de mango send this car obi anwiame mango twa beta obi anwiame by way de anopa wi anyina o beto petrol kam enti case ka bo be ye dene enti munim na mo betena wo no Captain Smart ankwasi akeka menka bio because the more now what di Jimmy can we NDC ninti enti se munim na Agradaa ntwa ne 10 ne 15 years no Ghana wa me ne jomama beba be wu mi donyame criminal no yentime nche no na ne nyame adom ya chena wo se eba sa ebe ma obi odi boni bia ne yema hyehye no agya boni di enti da bia nipa kum koso o manum ne yewie nipa ne ebu nipa faso na e mo fa na hwa America tenti to Ghana FBI for babachi criminal e de no ko face charges meye na me mo asi anti Ghana lawyers my ade Agradaa mafano but the American say ka judges no the boys need na chino momo obi 5 years starting from bigger quiz because omu nyina na kan contribute to the crime empire became successful. Nipa baako fo ntimenye ni kunu no kura nka wo se mo man be 1 month bi won enti the crime
was successful because she has employees. And think as employees no more be 5 years and I say 2 years. Next time no be kofa ye for adwuma na obi si ye adwuma ye fa we ye krono adwuma nti ye besisi nipa ye bebo nipa po a wa nkasa kura wo nkoye adwuma no. And think judges no mesre mo say mo bo adwuma, you are doing a marvelous job. I really do appreciate you. Monfa ayifo ne nka ho. Employees ne nka ho na mu wi a mo nkofa nam one because nam one sika no kura do so cha Agradaa de am. And if you are taking Agradaa 15 years, I'm on find more income 30 years and 50 years. Yes, sir, you are not being fair. And Namoy victims, no more share Agradaa judge, no Namon Fakis in Kosa court because court na can you corrupt or major bribe by Jam. And tis I judge you, me penny D, my be high, pono, my be motivating no good work for the nation. Sa judge we nyambe hia judge we nyambe hia no se waye adwuma ne ye because Agradaa nya first time I achi ne ye ya chi na kwa nkwasiafo judges ne gya no ma ne kofi no maje bribe ono akra be kan obetua sika won na meche no and this time no ye hu say ye wo judge bi wo ho a se bi agimi se de akra ye wo ba kubu ma ono de or mine no at heart or mine no ho do se obeye adwuma. And sa judge no meba be pen no ma hype no ma boni din ma bona baso. And as a court for ni na mebo ma baso for the good work they've done for the mother Ghana. So we enti na make check captains man say me sre no. Me pena say me na minim say NDC man kana minim so agimi. But Jimmy ye betimi ni ato. Ye forget it say ye be support to Kronfo. Enya I will be go nkofo be mo prison amu nyina aye bad time amu nyina aye ma. Aden na omo de yenko yi omo Agradaa nko na wawo ono na ne ba ne ho hia sen Ghana fo na omo gu prison na omo de omo wo manana there be let's respect the laws of the land. Enti amra ne sisi a yen follow mra en na be ma yekuro na yeyi America mra ye adwuma nti aba Ghana e be chi criminal e yedi enti because the laws work won enti obi ewudi ni a enko support no. What I say, anything I'm in Captain Smart best support to Agradaa no. Said your mama be kwa bail no. That be where my mom can kwasi asemsa. Your mama bail Kronfo and I said your mama a criminal. Won deserve crash or a man penny. And to say your mama be party criminal no. Munya said Jimmy Kikano. Why? Munya ni ason kwa didi. Oh, your chi won to me say Jimmy siya no command scan weja o majano. And he say basa emra ne nya adwuma o man no bia de mra be hye ne sema ye de opɛ